Tur, ayo si Onong balik di Kobong. Geus kapanggih. Nggak panggil di mana? Itu angkeun kayak mana ayah nyumput. Nyumput di mana, Dok? Nah, di ditu di kandang umbe. Dasar eta si Ono. Geus ABG nyumput di kandang embe. Ai si Ono kuari di mana? Itu si Ono tuh. Diki, naon di dia? Ngopi yo. Coba hayang. Boleh sih. Udah bawa duit ya. Nah itu. Hampurano pas doang ieu. Ngomong-ngomong, nitean Pak Ustad Takim. Di mana? Di situ tuh, di harap. Lu bener, No. Bener, Be. Urang mah. Mau saya orang ke ditu lah. Ayo sih. Asno, lain, No. Asya, Aing ki bolot ling. ayah hiji deui ya, Bu. Lumayan. Kopi aya keneh. Kue aya keneh hiji deui. Lumayan bae. Di dari bae lan geus siap. Siap ka mana, Jalil? Itu belajar tilawah. Emang jadi anak kuari. Oh, kuari hayang geus geura. Ayo, guys. Ayo, ya. وشريعة الإسلام dua وشريعة الإسلام tiga وشريعة الإسلام أصبح جيشه متقطر. Wah, perhatikan Ki. Wasyari'atul Islam. Dua Ki. 1, 2, 3. Wasyari'atul Islam. Terus, berdua. Wasyari'atul Islam. 3. Wasyari'atul Islam. Satu, dua, tiga.